Haga jingle kai Indian Premier League haprenga RCB Persia eka Mumbai Indians. Haba pai shagnega jingle kai ka Kenhun jong Virat Kohli ka RCB kalamat eka namrem hadin magala syak pelim sok hakamat ka Kenhun jong Hardik Pandya ka Mumbai Indians dah nyaw wicket. Haga jingle kai Indian Super League haprenga Bengaluru Persia eka Mohun Bagan SG. Haga jingle kai ka Mohun Bagan SG kalala abat pelim sok eka Bengaluru dah saulanot. Haga jingle kai Saudi Super Cup Final haprenga Kenhun u Benzema ka Al Ittihad Persia ka Al Hilal. Haga jingle kai final ka Al Hilal kala khori ka nam ladu hadin magalala bat limsuk ya ka Al Ittihad hadu saula ka wei. Haga jingle kai Europa Conference League quarter final first leg haprenga Kenhun u goalkeeper ka Argentina u Martinez ka Aston Villa Persia ka Lille. Haba pai shagnega jingle kai ka Aston Villa kala khori ka nam job hadin magalala bat lem ya kan Lille da ar ka wei. Badia kini ki ar gol juga Aston Villa la yo ban thep nengkong da Watkins haga minit ka ba khatlai badu Maggins haga minit ka ba san thanriu. Haga jingle ka Europa League quarter final first leg hapren ka Leverkusen Persia ka West Ham. Haga nega jingle ka Leverkusen kala khor ga nam job hadin magalala bat lem ka West Ham United da ar lanot. Badia kini ki ar gol juga Leverkusen la yo ban thep haga kelamin kata haga minit ka ba pra pheulai bad haga minit ka ba khandai pheu plus iwei. Haga jingle ka hapren ka Kenhun u Di Maria ka Benfica Persia ka Kenhun u Aubameyang ka Marseille. Haba pai shagnega jingle kai ka Benfica kalala bat lim ya ka Marseille da ar la ka wei. Badia gini ki ar gol jong ka Benfica la yo ban thep lengbau Rafa Silva haga minit ka ba khanriu badu Di Maria la yo ban thep haga minit ka ba san pheu ar. Badia ga shigol jong ka Marseille la yo ban thep lengbau Aubameyang haga minit ka ban riu phnyau. Haga jingle kai hapreng ka Liverpool Persia ka Atalanta. Haga ga jingle kai ka Liverpool kalamat ka namrem halaying hadin magala syak pelim hakmat ke Atalanta dan Lailanot. Badia gilai gol juga Atalanta layo bentiap argol dau skamaka bat shigol layo bentiap da pasalik. Hagawai par ka jingle kai quarter final first leg haprenga Kenhun u Dybala ka Roma Persia ka Kenhun u Giroud ka AC Milan. Ba phai shakre ka jingle kai ka Roma kala khore ka namjo hadin magala bat pelim ya ka AC Milan dai weilanot. Badia ka shigol juga Roma layo bentiap lengba Mancini haga minit ka bakhat nyau. Badia ka bol lai rapen bu da Paul Dybala.